Audio Jungle. дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм, баровардани риш ва муйсар ва протеини бца, зиёд кардани вазни бадан, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия. Дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. امروز خبر مرا وادار ساخته است که به عنوان شما بار اول نامه بنویسم و امیدوارم که خواهش مرا اجرا میکنید. تخمینا 4-5 سال می شود که مخلص اشدی و در برابر این عاشق آوازخوان جوان شهریار دولت هستم. صدایش، سرود و ترانه هایش، حتی عکس های بشماری او که خانه خواب مرا پر کرده اند آرام کننده قلب و روح من هستند. شنیدم که شهریار مینا را دوست داشته به او خواستگار شده است. برابر شنیدن این خبر دود از دماغم برآمد. نخواد شهریاری که من از جانم بیشتر دوستش می‌دارم عاشق و خواستگار نفر دیگر باشد. میدانم من هیچگاه به وصال شهریار رسیدن نمیتوانم، اما نمیخواهم که او نصیب کسی دیگر شود. از روزی که این خبر را شنیدم در آتش رشک می سوزم و کاری از دستم نمی آید. درد دلم رو به کسی هم گفتن نمی توانم، زیرا می ترسم که اطرافیان به حالم می خندند. آخر من دهاتی کجا و شهریار کجا؟ دانستن می خواهم که شهریار دولتوف در حقیقت خواستگار مینا شده است. اگر ها، مینا در جواب چی گفته باشد؟ این آوازه تا کجا حقیقت دارد؟ امیدوارم که کانال مهراب را خبر خوش میرسانی. با احترام، мавзунаи гиромӣ ҳар як санъаткор низ мухлисони худро ба мисли додару хоҳар дӯст медораду ҳурмат мекунад, зеро агар мухлис набошад заҳмату меҳнати ҳунарманд низ ҳеҷ аст. хабари хостгори мино шудани шаҳриёр давлатов шояд ба шумо нодуруст фаҳмонида бошад, зеро дар асл ин шӯхие беш нест. баъди ба дастамо расидани номаи шумо ҷустуҷӯ карда баромадем ки ин хостгорӣ дар рафти як барномаи интернетӣ сурат гирифта будааст. шаҳриёр давлатов меҳмони барномаи медонёнии канали наимҷони саидалӣ мешавад ва тибқи шарти барнома қуттиҳои дар наздаш бударо кушода шартҳои дохили онро иҷро мекунад. дар дохили як қутти шарт гузошта шудааст ки ба мино занг зада изҳори муҳаббат кунед ва гӯед ки туро ба занӣ мегирам. шаҳриёр ба мино занг мезанад ва баъди аҳволпурсӣ мегӯяд ки мино ман туро дӯст медорам ва мехоҳам ки ба занӣ бигирам. баъди иҷрои шарт шаҳриёр ба мино мефаҳмонад ки дар барномае иштирок дорад ва ин шарте буд бояд иҷро мекард. хулоса шаҳриёр ба хостгории мино нарафтааст ва нияти ӯро ба занӣ гирифтанро ҳам надорад. бо сабаби баъзе мушкилиҳои шахсӣ чанд муддат аст ки суруду клипи наверо пешниҳоди мухлисонам накардаам. кор карда истодаам ва рӯзҳои наздик ҳатман бо навгонии хотири ҳаводоронамро шод хоҳам кард, мегӯяд овозхон дар рафти барнома. шаҳриёр давлатов аз зумраи овозхонҳои ҷавони тоҷик аст ки гирди номаш зуд овоза бо ҳангомаҳои росту дурӯғ паҳн мешавад. ёдовар мешавем ки моҳи августи соли гузашта кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе овозхонро ба хотири дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ ва нашр кардани навори дорои алфози қабеҳ дошта ки онро ба истилоҳ пранк мегӯянд ба муддати 10 шабона рӯз аз озодӣ маҳрум карда буданд.